Pozdrav svima što vas ima. Evo radim video i primijetio sam da mi je cijeli video slika bijela. Ne znam zbog čega, iz kojih razloga, morat ću da pregledam settingse na kameri, ali šta je tu je, potrudit ću se da spasim ovaj video, da ga napravim koliko toliko zagledati. Ne bih želio da ga izgubim, potrudit ću se, pa nadam se da ćete uživati u ovom videu i da ćete me razumjeti. Hvala na gledanju i do sljedećeg. Pozdrav Raja, pozdrav svima što vas ima, nadam se da ste dobro. Danas ćemo da radimo skupa, to jeste da pokušamo da zamijenimo ove baterije tu. Tako da imamo puno posla, puno skidanja, oblačenja. Kao što vidite, mini fridge, mali frižider, nadam se da će pasati. Ako ne, mogu ga jednostavno ostaviti u ofisu ili kod kuće u garaži, koristiti ga tako eto za neke stvari. Kod kuće u garaži, ako kad kosim i tako te neke zajebancije kad radim vani da imam. Mada imam onaj veliki u garaži, vidjeli ste vjerovatno. Ali, neće se baciti, iskoristit ćemo. Pa prije nešto počnemo, da se presvučemo. Evo ga Raja, presvukli smo se, spremni smo. Avantura može da počne. Da vam nama naglasim, nemojte me zajebavati, ja nisam mehančar, ja sam truck driver, šofer, vozač kamiona, to jest držač volana. Tako da probat ćemo da uradimo što bolje moramo da zamijenimo ove zajebancije. Ovo ćemo staviti ovdje. Da donesem prvo alat, pripremim sve, pa ćemo onda krenemo. Donio sam i čekić, mi smo inače poznati po čekićanju. Znači, ako ne ide, face macole i gruhaj. Biće to dobro. Nemojte samo paničariti ko i ja. Sad treba ovo. Izvučeš ovdje. Izvučeš ovdje. Ovo je puko. Ovo se nije otvaralo. Sad. Ovo treba se more izvati. Sunce, kada je sa naše fika. Ko me sad zajebava? Scheiße. Oh man.
Šoferska je tuga pegolema, aj, puče guma, a rezerve nema. Da vam pokažem kako to izgleda ovdje. Znači, trebam skinuti ovo. Znači, ima ovdje jedan šaraf. Ovdje jedan. I ovdje jedan. Ovo će biti gadno skinuti jer ovi šarafi znaju pukanti. Ali, nema veze. Nema veze. We got it. Probat ćemo s ovim malim. Ćeć je ovo te. Ćeš ti bio tu. Joj, gdje me nađe? Iz prve. I šta se vam okreće. Kome sad? Probat ćemo s ovim da prihvatimo. Ne može. Zato imam još jedne. Aha. Ja. Ovaj je problem. Nije. Ovaj. Koliki šarafina. Idemo dalje. Tarara. Jedan dio skinut. Sada idemo dalje. Ove baterije su starije od moje nene, i od moje babe, i od moje majke. Evo te država. Sad
Da vam pokažem jednu caku Raja. Viš, moram skinuti ovaj držač što drži baterije. Sad kad odeš kod mehaničara, on kaže ima tu kablova, ja moram sve poskidati. Ali u suštini ne morate sve skinuti. Samo odvrnete ovaj dio ovdje, znači minus, znači 4 šarafa, 8 šarafa imaš. I sve ovo komplet ide zajedno. Ne morate skidati sve jedan kabel. Znači uštedite malo vremena. I to je to. Ništa, idemo dalje u nove borbe. Ostanite tu. Biće nešto. Biće nešto! Kome sad? Seksa, hoće reći teksta. Sad trebamo odvrnuti ovo. Ja mislim da je to ovaj. Au bre, jesam pametan. I ovdje, gledaj. To men. Kaže. Ne treba ti nikakva škola, samo ti treba davati dobar alat i dobra volja. I to ide. Ovo je već neko. Da sam ja toliko jak. Vidimo. No. Ovaj ne treba skidati. Viš, se ne bi zajebali. Morate znati koji trebate skinuti. Što je ovaj? Ko je sad? Samo ovaj mali kabel smo morali skinuti. Gledajte Raja. Ovi koji ste u Americi ili čak možda i na Balkanu, ne znam na Balkanu koliko je, mi koristimo 4 baterije, mada mogu i 3, ali 4 pošto imate puno elektronike unutra. Ali evo vidite kako sam ja uzeo to uradio, da spasim vrijeme, da ne skinem jedan po jedan kabel, samo sam lako skinuo, stavio ovu špagu ovdje da drži, da ne daje nikakav spoj. Jedino ovaj mali sam morao, on ide ovdje, spaja ove dvije, njega sam morao izvati, on spada, ali evo kao što sam rekao, 8 šarafa i to je to. A sad treba skinem još ovaj, što mi kažemo braket, što drži baterije i njega neću skroz, samo ću ovu stranu popustiti i okrenuti i izvući baterije. I uštedite vremena. Mnogi mehaničari kažu, joj ima tu puno posla, uzme vremena, trebam ovaj kabel skinuti, trebam onaj, trebam ovo, trebam ono. To je samo lape pare. Ima i brži načina da to uradite sebi. Ja eto, nisam mehaničar, neke stvari pokušavam da uradim sam, neke idem kod Zuko Čakraper, Jarana Dene, što ne mogu sam, ili kod nekog drugog ako Deno ne može. Većinom Deno mi održava kamione, ovim putem se zahvalim od srca. Vi koji ste u blizini ili trebate neki servis da radite, slobodno odite kod Dene, momak je stvarno fleksibilan, hoće pomoći, tako da cool guy. Ništa, da se bacim dalje na posao, da ne gubim vrijeme. Što ovdje kažu, time is money, money is time. Vrijeme je pare, pare su vrijeme. Sve se može kad se hoće. Ne treba toliko neka škola. Samo treba dobra volja, dobar alat i to je to.
Mada, kao što sam naglasio na početku videa, nisam mehaničar, ali volim ako da popravljam, da radim neke stvari sam što mogu, što smidem se usuditi, što ne smijem. Idem kod pravih mehaničara, kod ljudi koji znaju, koji se razume, ali eto, ovako neke stvari radim sam. Evo sad vam pokažem i ovu caku. Evo, odvrnuo sam, nisam skroz odvrnuo, sam izvedio dole, ovo se dole zakači i zavrneš. Tako da i ovo neću skidati, još samo okrenem vamo. Tako i ovu stranu. I možete baterije da izvučete. Ko me sad zove Jarane, ostavi poruku. Danas ne vozim, danas sam mehaničar. Tako da, to je to. Ako se pitate gdje su ti nove baterije, nisam uzeo nove baterije još, sad ću da povadim ove, pa ćemo ići Raja skupa po nove baterije. Moram uzeti nešto pijem, žedan sam. I žednio sam. Tako da, ićemo skupa da uzmemo nove baterije, jer da ne idem 2 put. Mogao sam ja otići kupiti baterije, doći ovdje zamijeniti, jer oni traže core, to jesu ove stare, u zamjenu. E sada ja idem da kupim, pa da dođem, zamijenim, pa da opet ove vraćam. Što bi to radio? Ovdje prvo ruku skinuti, pa ću onda otići zamijeniti i to sve odraditi. Jednim metkom 2 zeca. A drugo što mi se ne sviđaju, ne znam kako je tamo po Evropi, na Balkanu, ali ovdje, ako nemaš ovaj core ili nemaš ovu zamjenu, istog momenta kad kupuješ, poslije kad im vratiš, treba od 5 do 10 dana ti vrate pare. Neka znaju i zajebati da ne vrate. I onda moraš zvati petljanija živa. Tako da ja onda rekao, hajde, prvo ću skinuti sve ovo fino i onda ovdje uzeti nove baterije, doći postaviti i s Božjom pomoći da krenemo nazad, da brojimo linije, ceste. Aj živjeli. Mara sam mislio sebi jednu donijeti da popijem, ali to ću poslije. Ništa, idemo dalje. Vidite sad ovo. Ovo je teško do M. Jedna izašla. Evo je druga Raja. Boga mi, oznaji se. Dupence, ćeš ti rođo, ti stoji tu. Evo je treća. I naravno četvrta. Sad, ko dobijete priliku, ovako pregledate malo, a vidite da vam nema kakvih podstanara dole ispod, nema. Idemo dalje. Evo, to su te baterije. Boga mi, pa teško. Boga mi. Miško, teško.
Obično oni ovdje stave koja je godina. Ali, nažalost, ovdje nema. Možda je nekad bilo, ali je to izblijedilo. Nema veze. Koji jebe, peremo ruke. Da ne diramo volan prvim rukama, da kupimo bakterije, to ne želimo. To je to. Zatvaraj sezame. Evo da vidim, da vam pokažem otprilike kako ovdje u ovom bunkeru izgleda. Klime su približno čiste, ali ću ja njih još malo očistiti. I to je to. Ništa, idemo po nove baterije. Evo Raja, došao sam po baterije. Sad će Čiko da donese baterije i da ubacimo. Appreciate it. Evo, to su te baterije. Dobre. Možemo. Raja, idemo. Evo, sad ću vam ja reći. $340 mi koštaju baterije. 4 baterije. Dao mi je Čiko po $85 po komadu. Inače 120, 130 ako idete kod majstora u servis. Plus što ti naplate, sad je ovdje naplaćivaju 120 ili $125 po satu. A vidjeli ste, eno, pola sata trebalo mi da izvadim baterije, iako sam ja amater, ali sam još malo video, malo ovo, malo ono, i eto, pol sata izvadio sam ih. I evo, nek pol sata da vratim, to je sat vremena, znači nekih $150 recimo štedio sam na rukama, plus što sam uštedio, evo što sam sam došao kupio, mada nije toliko ni to uštednje, ali kad imam vremena volim sam nekako da to odradim, ako znadem i imam alat i mogu, što da ne. A ako nemam vremena ili ne mogu ili nešto, onda tu mi dolazi moj jaran Deno, Zuko, Chuck Repair. Pozdrav još jednom. Tako da eto to, trudim se koliko mogu neke stvari da sam odradim. Ako ne mogu, normalno idemo kod Jarana. Ako Jaran ne može, ima neko drugi ko može. I šta ćeš, to je to. Mora čovjek sam da se snalazi, jer danas, kako stvari stoje, cijene su ošle gore, svi bubaju neke cijene, naplaćivaju, ko da printamo pare.
ali opet razumim i njih i oni moraju nečeg da žive, ali ne trebaš opet sad toliko da me zavališ, toliko da me zakolješ. Tako da savjetujem svakoga ko ima volju i dobar alat, ili ne mora imati dobar, ja ga nemam dobar, ali imam alat koji mora da odradi posao. Probajte sami sebi, uštećete nešto para, a nešto ćete i naučiti. A ja nadam se da u ovom videu sada sam pomogao nekome ili da je neko vidio neku taktiku, eto kako ja to radim. Mada vjerovatno ima više načina, više olakšanja kako da se to odradi, ali ja sam skonto nekako tako mi je nekako lakše. I eto, ispalo mi brzo. I ovaj čiko je bio nice ovdje, ljubazan. Dao mi je taj neki popust. Tako da, sve u svemu dobro je. I stigli smo. Tu, jesu. Idemo vidjeti da vam nije ko mazno alat. Nije, tu je. Dobar. Sad će mi to. Idemo. Opa! Opa! Maco! Maco! Da mi ne smeta kome sad. Ovo je rođeni, zovi kasnije. Jebo majku, izgledaju ko nove. Ko nove rođeni. Ko iz fabrike da su. Vidimo. Ajmo sam i ovdje. Evo mi. Ova četka. Da malo očetkamo vi. Kleme. Dobar. Mogu vam reći da su nisu toliko ni prljave. Evo, uvjerite se sami. Ali ću ja to opet malo da sredim. Uvijek ta na 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 na. Dobar. Dobar, veli ja. Sada mi to poredamo, skinemo ove čepiće, pepiće i jednu po jednu idemo. Opa, to je ta šajbica što sam... Prvo, great success. Spadino.
To je to. Uvijek ta na 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 na. Moraš malo sad se oznojiti. Da ubaciš, ali kad ubaciš ide ko halva. Ti si ta koja zna. Malo pauzice. Čim je ona voda? Ne žuri nam se, Raja. Vjerujte mi. Sjebajanje. Very nice, how much? Sad moram ovaj pipak da vratim tu. Ide to, bit će nešto od mene. Ništa, ostanite tu, idemo dalje. Nažalost, otkačilo mi se to ni tam strane i ovaj, pa ću morat sad da se sagnem dole i da to probam da utaknem, da ubacim. Moraš uvijek ići ispod. Ali zato sam se i raspremio, jer ovaj posao zna biti malo skonto sam šta je. Moram još popustiti. Ali napravit ćemo. No worries. Nema skirancije.
Dobar, dobar. Kani. To je to. To je to. Evo ga raja. Ovo smo stegli. Sad još kablove da prikopčam. I ja mislim da smo u biznisu. To je to. Vidim da mi nije došao novi postanar tamo. Nije. I ovo je baterijem prazna. Moram ići bateriju, šta da se puni. Evo. Dobri moji narode. Da pokažem kako sam ja to spakovao. Još sam moram da šarafim ove šarafe, sve. To tako otprilike bi trebalo da izgleda. Još ću ja to malo steganti. I ja mislim da je mogu se nazvati mehaničar, ajmo reći 3. klasa. Pošto ima ovi 1., 2, ja ću biti 3. Ne treba puno zatezati. Ali ja mislim, kome treba mehaničar, javite se. Mislim da ne treba puno zatezati. Neće oni nikuda. Ali to je to. Za moje znanje. Nadam se da sam dobro sve pripojio. Ali ne mereš pogriješiti, jebi ga. Ako znaš plus i minus šta je, onda si dobar. Ajmo proći još jedan krug. Krećemo od ovi. Dobar. 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 To je to. Ovo malo vam, malo to uljepšam. Ali bolje ne mere. Jevaj ga. Ovamo. O, došla struja. Pali, kaj mina? Very nice. Ja. Neću ga nama gas, nek napuni prvo jaštike. Mada su ima na jaštici dobri, evo. 20 dana leži, gledaj. Dobri jaštici. Nema šta. Imam 2 rezervne gume. Moram to na prikolci zamijeniti. Rekao mi je kolega Ivan da imam 2 loše
Mama na prikolci, idem da vidim koje su. Čak mi je on i dao ove dvije. Ove dvije. Kaj dobre su za prikolce. Rekao mi je da su ove dvije oštećene. Ali ne vidim. Da nisu one tam. Ja ne vidim gdje su. Morat ću pomjeriti prikolce da vidim. Ali eto. Uspio sam baterije da zamijenim. Pozdrav za kamion Kinga. Pozdrav, jedan ide za Rođu. I sad da vratim ovo drugo i možemo da bježimo doma. Evo se. Dobar. Idem upaliti APU. Da upalimo APU. Arturo, What's that? you buy trailer? What? Trailer, do you buy? Do you want to buy? No, data, the blue one is mine. I got you. Oh, you need to sell it? Yeah. Everyone, man. How the business now? It's good. Yeah, We're good. I was working like 7 years, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, like little bit after that, stop. So no more trucking? I hate, man. It's really headache. That's why I just stopped that. I don't. Maybe if it's necessary, but I don't want at this time. Still now, I'm sure it's good. You have your own company or? My own, yeah. I was Oh. I was using my own authority, my own Oh, everything. Oh, I was driving on one line from North Plain, Nebraska to Laredo, North Plain, Nebraska, like that one. Gotcha. Only traffic like Dallas and San Antonio or Austin. Those are the traffic. Yeah. No, we're good. We're good. I don't go far. Oh, you work near here? Yeah. You work with the company? Basic Express. Oh, that's not your own truck? No. I hate working. I drive in men's headache. Because I drove a lot in before. I don't go far. I'm home every night. Yeah. I don't go In anywhere. hell is driving. I hate, man. I hate suffocation, my heart, my backboard friction. Because I drove almost 3.5, almost 4 years taxi driving inside, then almost 7 years outside, and after that, everything damaged my body. Oh, yeah. All right, buddy. Yeah. Ok, ništa. Haj pa čućemo se. Haj, čao. Možda ste čuli priču sada, ovaj crnac neki stao, ovaj Somalijac. Pa ne znam, priče da je ne voli trucking, prodaje kamion Prikulcu. Ma ne treba meni rađeni, imam i ja, evo. Koji će mi. Viće, ne voli trucking, no good. Pa, ne volim ni ja. Svašta nešto pa moram, evo. Kad bi svi govorili ne volimo, nije dobro, ne valja.
Jebi ga onda. Ja razumijem da ne valja, ali raditi moraš nešto. Nečim moraš se zanimati. Samo kukaju. Samo kukaju. Aj, kukajte. Koliko hoćete. To vam ništa pomoći neće. To je to. Moja raja iz Londona. Još imam dva ova. Ne znam što sam donio dva. Sreća pa mi čekić nije trebao. Aj joj bre. Zamislio da sam morao čekićati. Ovo se moramo vratiti. Hvala Bog pa mi nije trebalo ovoliko halata. Eto, šta sam vam rekao? 10 sati ja završio. Doduše sad je pola 11. Ali dok sam pričao s onima, išao njima tamo da pomognem, zaglavili se u ovom pijesku. Ovi Somalici nisu mogli izvući kamion, pa sam morao i to raditi. Ali sve u svemu dobro je. Znači sat vremena, eto, uzelo mi je. I opet da naglasim, ja nisam nikakav, nisam mehančar. I ovo smeće moram puniti. Sat vremena. I nisam mehančara, ponovim opet. I za sat vremena još sam se zajebavao i tamo vamo. I zamijenuo sam. A odeš u šap, on ti naplati 2 sata. Sad mene interesuje. Zašto 2 sata? Zašto 2 sata? Ali znam zašto 2 sata. Zato što oni skidaju sve kablove. Sve ovo jedan po jedan kabel. Rasformiraju. Groblje naprave i onda. Ali to je samo za da naplate što više. Zato savjetujem sviju. Ako imaš malo volje, malo alata, uštećeš mnogo para, a sam sebi uradiš. Popraviš, napraviš. Sad. Vidiš, sad. Kako to fino sjeda.
tu, man. Kao da nisam ništa ni dirao. Ovo je malo bilo jebatanja skinuti. Nadam se neće biti jebatanja da se vrati. To ti ja vam pričam. Evo ga. Iš. Ovo moramo vratiti nazad. Ako ovo ne vratim nazad, znači ovdje ide. A viš? Ćete se skontam će ono ide. To je to. Kome sad seksa. To je to. Ovo će mi možda trebati. Sad provjerimo. Dobar. Eto kako izgleda upakovano, sve fino. Ajmo sad da vidimo šta je s ovim frižider. Da mi ovaj frižider. Sam ovdje, viš refciger, tu, viš. Znao sam ja da će mi za nešto trebati. Ajde, Vanka. Ajde. Izlazi. Evo i otac. Kupite novo i ono dođe oštećeno, gledaj. Evo i tata, mata, gledaj. Evo i otac. Aj, valjda će valjati. Raja, ja se još jednom izvinjavam. Dok sam radio editing, primijetio sam da mi ovaj dio videa nije snimio do kraja.
To je trebalo da snimi kada sam ubacivao frižider i pokušao da ga ugradim. Međutim, frižider što sam dobio na poklon od kolege ne paše, niži je i širi je i ne može da stane u ovaj otvor gdje je moj originalni frižider bio. Sad da bi kupao novi košta od 1200 do 1500 dolara, mada mi sad nije potrebno toliko i ne plaća mi se toliko, morat ću malo da počačkam po internetu da vidim da li mogu naći gdje jeftinije. I opet želio bih da se zahvalim kolegi koji mi je poklonio ovaj frižider. Sad sam pomjerio malo prikolicu da vidim one dvije gume što Ivan kaže da nisu dobre. Ja ne vidim. Vidim na ovoj strani. Ok, ovdje vidiš. Ok, to je to. Sada se presvučem. Ovo prljavo. To je to, Raja. Evo, ovdje ću video i da odjavim. Nadam se da ste nešto naučili u ovom videu od mene. Ako niste, žao mi. Ako jeste, drago mi je. Hvala vam opet još jednom na podršci, na lajku, subscribe-u. Eto, vidjeli ste moje amatersko mijenjanje baterija, kako ja to radim. Vjerovatno ima još lakših načina kako drugi rade, ali eto, ja radim tako kad imam vremena, kad mogu, da se malo i uštedim i para i svega toga. I eto, sad sam zaključio prikolicu spreman za puta i to je to. Moram da se javim dispečeru i u kompaniji da sam spreman i vidjet ćemo gdje nas put nanese. Pozdrav svima i još jedan specijalni pozdrav za Zugo Shack Repair i naravno Basic Express. Bez ekspresa nema ništa. Aj, čao, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!